Ka-office jong Deputy Commissioner East Kasihil District menda kalai tarik kelalingkot arhajar pusau kalum bat khot hakamit jong kejing penbet haparing kador bar sinong mau senram bat yakakan huniam ki Hindu na asam ka kutumba suraksha parishad nakabentaban penbet ki kam bayadei bat kakrem mau jumbun hadin balawai kejing lang kador bar sinong mau senram kumba ka penpau na du basudang kayeng bet hakan nongrim ba om sya man penlong jaka maneblei hapo akrem mau jumbun Andre kador bar sinong kam khang nak mata ki balet jungo kai hakate ka krem habakiwan ki rungru ringkat ki kendon balabu nakleng u president ka KSP Satya Ranjan Bora ulakam ba kejing yalang lakren syai bakam don kejing khang banlet maneble hapo krem mau jumbun Andre en hab ban bot pat ki kendon pat ka krem mau jumbun kan plibet man lakasngi banlet jungo kai Nakleng wa asistan rang ba snong kador bar snong mau senram ubah yam dorap sang ulong balada ka KSP kadang pen kelumar kumta kamut baka jingyelang malakot da Deputy Commissioner East Kasihil Kampoy Shano ru नहीं अलाउ है अलाउ क्या है देखो नहीं चलाओ Everyone is allowed. See, everyone is allowed and everything is done. So ban. There is no ban. Anyone can go there. 3 into 365 days from 9 to 5 p.m. onwards. So, but they have to maintain some SOPs, and of course there should be some SOPs are there, and we do accept those SOPs. And they also said that they will do some special arrangement for the Savan Mahina. So, no ban on the worshipping there. Worshipping means there nobody can do like see, we worshipping means what? We will be there, we sit there, we offer our prayer over there, and that will be done, and that can be done anytime, anywhere. 3 into 365 days, everyone accepted these things, and I think from till date Mozambique case is over, and we will see what is going to happen, and they have assured us, and we have belief on that. We have belief on the leadership of Meghalaya. We have belief on the district administration, Meghalaya administration, and we will wait and watch what they will do in the next coming days, and that will define our next course of action. So there has been alleged that from your side, there has been a lot of rumors saying that Meghalaya people this and that, like what should I say, like threatening from the Hindu group. Threatening No, about- there is no threatening from Hindu groups. No one giving any threatening Hindu groups. This is some like people are misinterpreting the things. Yes, we said about the blockage of routes. If the ban is not withdrawn, but they said there is no ban. So if Already there there was is a ban, no then ban. there would be some. There is no ban. So see, I cannot now say anything because the administration and the Darbar already confirmed that there is no ban. They will keep it open 365 days from 9 a.m. to 5 p.m. So that will be okay. And we will watch. We have the faith on them. So let's see what they do. If then we will design our next course of action. So in this recent days, there was also that post that in Meghalaya has been. Nagalang nilayo sithi nagalang jong snong ban wan security committee yang belakon dari DC boh tu di ha ka baningkong nilayo I ha ka tukar notice jong DC bai khot lang ya kani ka kedhun na po asam rubani don lang ka kani ka meeting ha ka baningkong nagalang jong I mas ni I ba kani ka kedhun kan don lang ha kani ka meeting nila swanmi sani benta ka singi ba minum don benta panesong ha kani ka meeting balai ba kita benabar nadu asam bagi man tuklar interfere ya kata kami yang jongi hang ni kata kadi kenong rem bagi wan hang ni lengkong ni lamut kumta ke hendain dalekran bagi DC na kalen jung I la kapa bahkan numpoi sya kata bagi ke tetin yaki ndai ni suka ban sengap yo bagi suka ban sengap ke I ka bagi don ban ong hang ni marhamat ni benta din ha ka jeng ekran jongi hang te ni na kaliang jong ka dor wasnong ni ong bang inum kenran dien tang kan diat ru ya katakan nong rem ka jongi ka bagi la juyeng barsi kata baka ba number 1 bangi dei kita kitrai jong ketika krem mo jemboy haba ong kitrai kamut ngila ban rai ngila kanu karai ka bagi siap ha kate ka cakala jong mo di bat ka baar galong bait bakate ka krem mo jemboy ni ka dei bait ka tourist spot ngino entertain yano ban ang ban pan permission ban wan mane belai ketika cakah mo kata ka nong rem ka jongi nado ka basna
ya ki Torres lani yano kila banwan na kelengkari India borowai banwan hakete ke jaga tang ba ka e ka badon kam kolong bakin subut betang ye ki tiki kendon ke baka snong ka bu tang ka talaga kamdon kanu ka jingkhang ye ki jinget ne yano yung Hindu Muslim Christian yano kamdon kum kata nai wan as Torres kendrai boat betang ye ki tiki SOP ke baka snong kala bu patla display ru haka signboard mas jarum apa okram pinyu I kita ke berhad ma de ka ai ka bami na ka jinge kran hang ni hang tai uni udukhar KSP ke tu ka seng na po asam undau la pen I ki ba udon kam ban pen I hang te kadai ke bar khoi ka ba ula sha ya lambak lah ulai sha ya lambak lah namar ba ong bahana ba ka don ka ta ka jingkhang ban wan ha po kram mau jum boy Drengi ye thu baka kremo jumbon kapli baro lais pa ndru phosan si kamdon kanu ke jingkhang mo kamdon kanu ke jingkhang ye kate ke jaka banwa tang ba ngimsha ban convert ye ka sha ke jaka mane belai lada P1 shudem shule ite jese ba phimani manu ban khang ye kata nai maintain ye kate ka silent ha kate po ketika krem ma bot ye kiti kendon ke baka ai ke yu kasno te hadian kata na kalyang jong u ke ai ka bu tho ye kata ka sithi bu tho sha ka sarka address show chief minister kadi kata ka sithi ka bu ong ba ni don ni kitiki hok kumta te jogi di kitiki fundamental rights jong u bat unda ulayu I ye kata ka ye kitiki SOP ki jongi ru ki hab kum ju hi ni ong bangim sim khang de ma nim sim khang ye no ru ban de tang ban pen kala ye kitiki jaga na bale Teke ai ka bau ya berthen bersikata kum to sathi ban khang gi tiki kali bi ke juta kadi tangga jinsha bau usha misled tani usha ya lambakla haki wei pat ki katu kat ne ki breu ki ba perkhat tang ye ke jing menton simet ke joki chetu ipi hang ni wanra bat kani ke kopi kata ke MOU jo kata ka seng khasi himamu sembah ndai wanra da kata seng khasi himamu sam ketika MOU ngamti buyo kopi na ai ketika MOU mo daun laura hang tei ulah pen I hang tei bat hang ta la pen sai seu apila sai lam bakla namar ka tei ka seng khasi hima musram kam dei ke ndai ka dei ke basu sumi tangkum kitiki seng ban pun lenti lane ban kamai lane na ban yo jing matoi simet nang kim ken shu ye ga yak ke em jo ka jai ban re kim ken shu ye kata ke jing long try ke jugi den na kalyang jung EDC rilapan I sa gitu ki KSP ya kata ka sithi ka bala tho da ka seng khasi kimi maukhar bakim itu ya kata ka seng khasi hima musla bat na kata ka daw hadian bala ya keren I bun ki hang tai ki la sha baka dei tang ka jing sha ya lam bakla bangi ong yu la da me kwa banwan mo jumpun mela ban lej mentan ne melek la sai ru lej tang ba but be ki kendon jongka snong baka bu tang kata ki berkhoi kadi ke jing sai lam bakla bar si data na kalyang dro resnong ni yang be kata jo hi kanong re ba ninum sha bat berkala caka mane balai yang ting kran mo jupun mo sha em katau ni uni la da Ukraine kam ta ban rishu ni ong fi nei ula bakla si bon ba ula bakla ninum sha ban mane balai ha te caka la da udang pen kelumar sada kum ta ne kani ke jing elang ke belong ha po mentah po di si kanum po isan dulu balai ha te caka la da udang pen kelumar sada kum ta ne kani ke jing elang ke belong ha po mentah po di si kanum po isan dulu Kata uang kat kum kajing keren apa? Kadon kajing ya lang. kajing keren hante haga ba penkot ke long ba katai ke kram jumboin kan long ba ku baju long om sha ban mane belai te om sha ban le ki puja mla ban le ki religious activities hante mo andre P1 pide na kanu ka kan hunjing et wan tang ba subut be ki kendon ki bagas long kala bo mo phimla ba thang tho phimla ban bret sentil phinumla ban thedot phinumle kit phinumla kanu no bagi tak ban peti ba ketika kram jumbo ke jangam ne belai mo